Palengke Report. Intayon mang nating mga idol, ita nga Market Day Wednesday, dito'y tiyandaan itilawag na ibagabigat Idol Bernard. Kita mo tayo Morning. presyo, dikitinat natin itata, no lima ka wenno ngimina. Unahin tayo man natin marunggay, dito'y bulong, isupay laing 20 pesos ti per tali, marunggay bunga, 50 pesos ti per tali. Dito'y metapa lang, isupay laing 150 pesos per kilo. Dito'y sili nga pang pakbet, lima ka, dating 100 pesos per kilo, itan 80 pesos per kilo. Siling labuyo, isupay laing 150 pesos per kilo. Dito'y sili nga sa iro, 1,000 pesos per kilo pailaing. Dito'y metatarong dadakel, isupay laing 80 pesos per kilo. Dito'y metarong babasit para pakbet, 100 pesos per kilo. Dito'y bulong itibawang, isupay laing 20 pesos ti per tali. Bulong lasuna, 5 pesos ti per tali. Dito'y met kabatiti, isupay laing 120 pesos per kilo. Paria dadakel, 120 pesos per kilo. Dito'y metababasit nga paria, ngimina basit, dating nga 100, datan 120 pesos per kilo. Dito'y bulong paria, 40 pesos ti per tali. Dito'y met okra, lima ka, dating 100 pesos per kilo, itatan 80 pesos per kilo. Petchay, 25 pesos per bundle. Dito'y met sabong ti karabasa, 10 pesos per laing ti per tali. Utong taba, 40 pesos per bundle. Dito'y sitaw, isupay laing 120 pesos per kilo. Bulong saluyot, 50 pesos per bundle. Balangig, 10 pesos per bundle. Bulong kamutig, 20 pesos per bundle. Dito'y tabungaw, 25 pesos per piece. Karabasa, lima ka, dating 60, tatan 50 pesos per kilo. Papaya, 40 pesos per kilo. Rabong, 200 pesos per kilo. Katuday, 150 pesos per kilo. Dito'y sibuyas, lima ka, dating 200 pesos per kilo, tatan 150 pesos per kilo. Dito'y met bawang, dating 180 pesos per kilo, itatan 160 pesos per kilo. Dito'y layaw, 150 pesos per kilo. Kalamansi, limakan, dating 100 pesos per kilo, itatan 80 pesos per kilo. Dati meta kamatis, agay ayam, agingga, 20 pesos per kilo. Taita pa lang, Idol Bernard, iti presyo, itinat natin itang market day, dito'y tiyandaan, itilawag para iti price watch tayo, iti Palengke Report, dito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report.